Sunt persamran ksilaica va mitem masolit kiu aubuli Aaron ksungtrun. Mupungi Moses hintheda malam kini Israel naurek hin athe piklam titita maman sati del troji ksungtrun kakat ayu pilamso. Ksungtrun somlei kini ra. Ksungtrun tun arangki Mpale ming adok yet piklam ra. Malam ketum ungta livai mirek ksungtrun tun va Aaron ming adok yet ra. Malaya sati khatu ksungtrun kakat ra. Malam pli adithira tkurdut na lubuk in tunge niye adu tkurdut tri nara rinpau min amna mun ava dusuki ati malam peranga ungta ni kudok sol ksungtrun ava kripra akup sulli arai suda pau te Israel naureka hanta kutub don pti lamra malam truk avalayi Moses te Israel naurek hinteda umbi catik tai ki lukchi mirek kengi ksungtrun kakat tuk lamda mamani catim singdel proye ksungtrun somlekni tuk lamda autu Aaron ksungtrun tupamda malam tkiu ungta hava ksungtrun reka Moses di mukpu angi rinpau min dusukitida malam tre ungta mabduk niva Moses di rinpau min mamat lubuk into lengda umbi Aaron ksungtrun avaribda mdui ksunda parda ngumlen alman taichui kminni chuida malam tku odele Moses di mukpu angki ksungtrun keng lauda Israel naurek mi pumktai ruwa suda mama ksungtrun ava lau selamda malam som ungta mukpungi Moses hintheda Aaron ksungtruna rinpau min angi atida tunwa leletha halktam mia hava ksungtruni titin narek nong flora kerkel reni ni mukupsulik pau mia kediausra malam somlekat mihin mupungi pau rendil troye Moses te antatheda malam somlekni ungta Israel naureki Moses hintheda asru nenak trup sanping malam somlekum mukpulubuk into mamat bengi kenai mikim kai kediau sra kurtutu nena anta kunwei srangki inping mo avali mabangi mitem masomlet kiu persamin aktua silai ka persam kriya sakim kai napan kung jisuni sutrana jipizan sa jisuni amin